Assalamu alaikum урматтуу Ош каналынын кадырлуу көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 1-ноябрь 2020 жыл. Биз Алматы Ноокат чергесиндебиз. Тактап айтканда Ноокат мал базарында турабыз бүгүн. Мына өзүңүздөр көрүп, байкап тургандай сын сыпаттуу жылкылар көп кириптир Ноокат мал базарына. Экинчи чыгарылышыбызды баштайбыз. Каналды акырына чейин көрүңүздөр. Каттал элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Бар деди, ушул сатылды. Мында баасын билебиз азыр, канчага сатылды. Чыгарылышыбыздын башында ушул кунамбы, калтатайбы билебиз. Ушул тайдын бар дегенне күбө болупбуз. 94 000 сомго сатылыптыр. Жашына дейт. Боло турган экен. Келечектүү өспүрүм. Мына чоң бээ, кашка бээ алыныптыр. Арканкы эки тыяк болу ак. Канчаны тууп турбуз бе? Төлөк бе? Российский бээ экен. 70 000? 107. Челябин'den, Россиян Челябин шаарынан алып келиниптир. 170 000ге саттыкты дейт шуну. Сиз алдыңыз башанда муну? Кайда ашта? Чоң бейлер баалары. Бул 200 000 деп аткан бee сатылыптыр. Россиян Владивосток шаарынан алып келиниптир. Ирке экен кулуну менен. Канчага бүттү ошондо? 151 000 сомго алыныптыр ушул дагы. Энчиге алындыбы? Энчиге багылганы алыныптыр. Мына сындыгынан сатылыптыр. Россиядан алып келинген. Сындык кунандар 220 000ге мына жууна кетти. Эрки кунан аркысычы. Мына жакшы алынды ушул экөө кунандар. 220 000 сом Россия шаарынан алып келиниптир. Долларга ушул жигит саттыр. 2800 доллар болуп калат экөө, 2800 доллар болуп калат дейт. Долларга эсептегенде. Ушул Кашкалат баа болуп жатыр азыр ушул жерде. Учурда 115 000 сом баа берип жатышат ушул атка. Бойда бийик окшойт, а? Мынакей. Өтө шамдагай ат көрүнөт, курчат көрүнөт. Жаш канча? 10 жашар? 10 жашар дейт. Жашыны. 115 000 сом баа беришти. Улагы барбы? Улакка чабылып жүргөн дейт. Мынакей, жакшы ат экен. Курчат экен мынакей. Келди. Оттардын арасынан оңойлуу өтүп жүрөт. 115 000 учурда баа. 120 000 сом баа беришти. 120 000 сомго сатылганына күбө болдуңуздар. Долларга эсептегенде 1500 долларга кетти. Мына 7 жашар жуун жолпу келген кара аттан баштайбыз. Телефон номерлерине чейин алабыз. Мына көкүрөктүү экен. Улактарда жүргөнбү? Улактарда жүрүптүр. Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүнүн аты экен. Бою канча чыгат эми? Өлчөнгөнбү? 1.68 урум менен алып көргөндө бою 1.68 экен. Чоң ат издесеңиздер, баасыны 300 000 сом деди. Ошондо долларга айтканда 3500 доллар ашыгыраак болуп калат экен долларга айтканда баасы. Мына соруларына тартабыз. Артыңкы эки туягы ак экен. Туяктары таза. Баасы 300 000. Пилус 996, 770 менен 34 2298 номерине кайрыласыздар.
Moyunların görüңүздөр. Öte gelişken at eken. Telefon nomerini kaldırdık. Kalgan malumatты esinin özünden alasızlar Karakaş'tan. Бұл рабочий атта баа болып жатат. Рабочий атқа 65 000 сом баа беріп жатышыптырмын. 6 жашар, 3 асый ат екен. Быштыдағы баа болып жатат. 3 жашар бышты екен. Ушурда тор быштыға 84 000 сом баа беріп жатышат. Базар кызып жатат негедир. Туш деле баалар болуп башталды. 84 000 сом. 1050 доллар болуп калат экен, долларга айтканда баасына. Ошко бар. Бул быштынын дагы баасы 100 000 сом деди. 3 жашар экен. Чуркаштары кандай? Жүгүрүштөрү? Эми жаш нерседе, эми өспүрүмдө. Өспүрүм. эми. Канчага келди базар? Базар 82 yılda. 82 000 сомго бербедиңизби? Бербедим. 82 000 сомго бербедик дейт. Кайсы жердин тай? Sanım. Насиридин Исанов айыл өкмөтүнүн аты экен. Номерин дагы калтыра кетебиз. 771 менен 22 40 83. 22 40 83 номерине кайрылыңыздар. Ушу Кашка быштынын номерин, эсинин номерин калтырдык туугандар, достор. Биздин көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз, мекендештерибиз мындай кулундуу бээлерди дагы суранып жатышат. Кулундуу бээлердин бааларын билсек, бу канча экен кулуну менен? 110 000 dolar. 110 000 канчага келди базар? Sonuna geldi. Эркек бургачу кулуну? Bu erkek. Эркек кулуну менен экен 110 000 сом. Канчага бербедиң дедиңер ошондо? 90 000 сомго берилбептир. Номерин калтырабыз. Канчаны тууган бе? 3'lü tuğan be. 3'tü тууган бе экен. Номерин айта кетсек 0775 менен 03 13 62 02 номерине кайрылыңыздар. Мына көктүн баасычы. Ургачы кулуну менен баасычы өз көктүн. 90 000 кеми бар. Канчаны тууган? 5-6 тууган бе дейт көк бээни. 90 000 кеми бар деди. Мынакей. Ургачы кулуну менен. Мына еттүү бейлер экен, кысыр, жемде турган семиз бейлер. Мына чекедеğiz канча каражал, Кашка? Karajal 55 bin aldı gazı. Алындыбы? Arkası karar. Çim karar. Жок, мына берке. Cireni. Жеден, Onu 54 ya 55 yarım bin aldı. 55,5 миңге алыныптыр. Эми булар сатылабы кайра? Satılıyor. Кайра сатылат экен. Мынан беркинин тоготер жери канча чекедеğiz сол? 90 bin. Kolga tiş. Колго тийиши 90 000 сом дейт бул бээни. Союш. Согумга жарай турган бээ экен, эти бар. Караны канчага бересиз? Канчага алдым дедиңиз? 55. 55 000 алыныптыр. Кичине чай чаккага берсе сатылат экен бул дагы. Бул бээнин дагы баасын билебиз. Бээнин баасы канча экен? 90 bin. 90 000. Канчаны тууган бээ бул? İkincisi. Экинчи кулуну менен 90 000. Базар канча берди? 75. 75 000 сомго берилбептир ушул бээ. Мына бээлер көп кириптир бүгүн базарга. Мына номерлери менен жан башында 77 деген жан башында далысында номер басылган. Кунан, Кашка Кунан базарда турат. Баасынын 200 000 сом кеми бар деди. Жоош окшойт да. Жашы 2 жаш. Баасыны 200 000 сом деди. Кеми болобу 200 000ден? Кеми болот экен. Кунан жаккан болсо чаласыздар. Номерин калтырабыз. 0222 31 21 35 номерине кайрылыңыздар. Кана буруп айдап коюңчу. Мына Кунан жакса чалыңыздар, номерлерини калтырдык. Жаш өспүрүм. Мына уруштары да жакшы экен. Рабочий ат сурагандарга 120 000 сом деди. Жаш канча мунун? 7 жашар экен. Универсал ат. Номери канча?
0779 menen 22 22 16 16 74. 74 nömerine kayrılыңızlar. 120 min kemi var deydi. Universal at. Ulaqada kete öğret deydi. 3 yaşar. Bıştı eken torat. Toru bıştı. Bağa verip çat hazır uşul jerde. Uçurda 82 min son bağa veriptir bazar. Uşul jerde bağa verip çat. Tağın dele soğudalaştırışat. Bulat turалы da malumat bersek, jaşı 6 jaş eken. Ulağı var mı? Үйірге koyulgan emas be? Үйірünü bilbeyim deydi, ulağı var eken. Ulaqtın atı 130 130 min so'm kemi var eken. Nomerini da qaltırabız. Bağısındağı jönököy aytıldı bağısı. Baylanışın telefon nomerini qaltıra ketsek. Nol 777 menen 27 57 57 nomerine kayrılыңızдар. Boyu 1.60'ın tegereginde şamdagay at eken. Bunake jakkan bolsa çalasızlar. 5 yaşar burul at eken. Bağısı 100 min so'm deydi. İşletilgen mi? Universal. Jev içine takaga жоош deydi. Jev içine жақсы жеп ішеткен, универсал ат екен, ишке, тақаға, улақадағы, теке улақтарға кетет екен. Бағасыны 100 min so'm деді. Кеми болады екен. Байланыш номерін қалтырабыз. Ушундай ат издеген кереги, универсал ат издегендер номерін көп сурап жатасыздар. 0771 771 менен 73 73 74 74 63. 63 номерine kayrılыңыздар. Мынакей базардың чаңы чыгып атат. Биз тартышты улан табыз чыгарылышыбызды. Жылкылар көп кириптир базарга бүгүн. Мына 3 туяк ат. 3 туяк ак, кара ат турат базарда. Жазга канча? Жазга 8. Учурда 7 жаш экен. Баасыны 200 min dedi. Улакка, ишке, үйүргө боло берет экен. Бою 1.60 жогорураак экен, 1.65 eкен boyu urubunda. 1.65 dedi boyunu. Baası 200. Baylanış numerini de kaldırabız. 0776 menen 14 87 numerine kayrılыңыздар. Анда туяктары таза, улакта жүргөн экен. Кана чодоңчу ишне көрөйлүчү басымдарын көрөйлү. Çalыңыздар, номерин калтырдык. Базар негедир бүгүн чаң болуп жатат. Мына эл орогон кунан сатылыптыр. 150 min so'mга сатылыптыр. Кунан дейт, жазга бышты. Жазга 3 жашар болот экен. 150 min, 2 min долларга бир аз жетпей калыптыр ошондо. Мына бийик, бою бийик кунан экен. Башка бар. Кайсы канал? Ошко бар, ош. Кунан энеси Россиядан алып келип, бул жерде туулган дейт. Жашы 2 жашар. Ушул жерде баа болуп жатат. Ушурда 125 min so'm баа берип жатышат кунанга. $125 min so'm ушул жерде баа болуп жатат. Verin ey. Bak, olgun. Hey. Hacı Mert ben güzel.
Sen altın almaya ödün aldın. Takalar kağılıptır. Çoğun jolpusынан gelgen buna. Buna yel orop kalgan 125 min so'm alarman sırap durat. 18 degen dalında basılgan tamgalar var eken. Buna 125 min so'm baha berip atkandan dagı жоğun gelgen kunan turat. Bu nargıdan жоğun eken azırkıdan ha. Aldın takalары kağılıptır. Tuyaqtары жақшы. Bası kança bunun? 250 min so'm kemi var eken. Bu 1,5 yaşar. Paltaraşka жазга kunan eken bu. Bunun basıça 200 min so'm kemi var deydi. Hem bazar kançadan berdi şularga? Ушундай Россия пародаlar. Россия пародасында экен. Ушундай өспүрүмдөрдү издеп жатсаңыздар, номерлерин дагы калтырабыз. 0222 менен 000157 номерине кайрылыңыздар. Мына жоон жолпусунан келген Россия пародасында кунандар экен өспүрүмдөр. Улаз nima qilam? Мына артынан да тартып көрсөтөлү. Sorularında koştuk. Kunanga kayttık da basına 127 min so'm uçurda baha berip. 127 min so'mga ko'tarildi. 127 min so'm ko'tarildi. Özpürüm kulun satıldı. Sekiret bu. Kaça? 52 dedim. 52 min so'mga satılıptır. 52 min so'mga satıldı şu. Uşulardan arasından satıldı 52 min so'mga. Bişkekten alıp geliniptir. Çiğörönden alıp geliniptir. Öspürümдөр, öspürüm kulunlar yaşına jetelek. Çiğdön alıp geliniptir. 80 min so'mdan da atıp, uşunusu 52 minge satıldı. Öspürüm bola turgan kulunlar eken. Бұл өспүрүм жаш кандай болуп калат мун? Палтарашка экен. Жакшы өспүрүм. Баасы канча эми палтарашканын? 150. Баасы 150 миң сом дейт. Мындай далында К деген эмеси бар экен. Тамгасы үйрөтүлө элек. Канчага келди базар? 100 миң сом. 100 миң сомго бербедик дейт. Пародасын эскерте кетебиз. Местный эле чүйөрөнүнөн алып келиниптир. Şu өспүрүмдөр кулундарды издесеңиздер, ээсинин номерин калтырып кетебиз. 0777 менен 21 37 номерине кайрылыңыздар. Кунанга кайра кайттык, 130 миң сомго чыкты. 5 кашкабат турат. Бою бийик экен. Канча чыгат бою? Oyun bilbediğe ölçüyorduk bu. Külük at eken. 1.65'ten jogorу, 1.75'tin тегерегинде экен. Улака ишке үйргө дейт. Баасыны 300 миң сом кеми бар деди. Жаш кандай? 8 жашар экен. Номерин да калтырабыз. Телефон туяктары мындай таза экен. Boyu 70'tin tegereği olup kalatken ha? 1.70'tin tegereği olup kalatken boyu dağın. Bası 300. Nomer 0772 menen 47 97 01 nomerine kayırılsanızlar bolat. Cevit içine cevap deydi. Yaşına jetelek kulunlar. Bağısı jönököy kulunlardan daha görsete keteli. 55 ming so'mdan kemi var dep turат ушулардын баалары. Yarın esime geldi. 55 ming so'mdan kançadan berdi em bazar ушуларга? Мына Кашкага канча берди карага? Буга
56. 56. 60 ming dedim. Ha, bu 60 ming mi? Çoğurak, ha. Çoğurak ekan, bunun bahası 60 ming so'm kemi var ekan bunun bahası olsa. Qara qaşqani 108 mingga berilgan qara qaşqa turali ma'lumot olamiz. Paltarashqa ekan yoshi, 1,5 yoshda. Bahası 150 ming so'm kemi var deb turadi. Sın sifatli narsa ekan. Mana boyidagi yaxshi. 108 ga berilmedi. 108 ming so'mga berilibdir. Жазга кунан болот экен. Номерин да айтабыз ушунун өспүрүмдүн. Бишкектин чүйөрөнүнөн алып келиниптир. Туяктары ак экен. Аканкы эки туягы да ак. 150 миң кеми бар деди. Кара кулундагы ээси бир экен экөөнүн. Bu kulunun bağısı 70 ming so'm kemi var dedi. Buldagi yaxshi o'spirimlar ekan. Baylanışın nomerini qaltirak etsek, qara qunandan izlesengizdir 0773 menen 05 64 89 nomerine qayrilingizlar. Qarataş aile hükümetinden görsengizdir bulat. Videodagi shunday bola turgan o'spirimlar bor deydi. Uşul toru kunanlar. Torusu bağ oldu. İkincisi erkek. 1,5 yaşar ekan. Qanchada o'tasizlar o'zingizlar bularning bağlarini? 120 adam. 120. Az qancha berib o'tasizlar shunisini? Qancha beradi? 81 berishdi. 81. 81 ming so'm bağ berishibdir. Jerde Qashqaga. 81 ming beribdir jerde Qashqaga. Жазга кунан болот. Кунандардын баалары бүгүнкү. Эркек кулундар чүйөрөнүнөн алып келинген 60 миң сомдон кеми бар деп турат. Бардык эркек экен. Канчадан келди ушуларга базар? 50'den beri. 50 миңден. Ушуларды 50 миң сомдон бербедик дейт бүгүн. 709 milyon. Эгерде ушундай өспүрүмдөрдү издесеңиздер 0709 35 87 98 номерине кайрылыңыздар. Кашка Калдатай кетти 65.500ге сатылды ушул. Эсептеп бериң акчаны. Акчаны эсептеп атат. 65.500. Порода кандай? Карабайырлы экен. 28 миң алынды. Эркекпи? Эркек. Кулун 28 миң алынып кетти. 28.500 болуп аттыр ушул ургач кулунга баа берип жатышат. 28.500. Мына байталдар, ургач байталдар. Канча жашы булардын? Беркісіне 51. Алтырашқа. 1,5 жашар, жазга кунан байталдар экен. 45 миң сомдон кеми бар экен булардын. Канчадан бербедиңиз? 41'den. 41'den 41 миң сомдон берилбептир. Бул байталдын да баасын билсе, канча кем бу? Беби байтал? Байтал. Канча баасы? 70 de otağı. 70. Жаш кандай болуп калат экен? Жазға төлешемді. Жазга жаңасы байтал экен. Бооз бу? Боз. Бооз байтал. Канчага келди эми базарда? Арқы сұрау отады. Жогору бергени. 60'a барып қалды. 60'a барып калды. 60'a барып калды дейт мунун баасы. Отарык дейт. Бул ургач байтал 35. Эркектеричи эркек? 45'ten сұрау отады. 45'ten. Kaltatayda. Urgaçını kançaga berbediniz? 30 sıra. 30. Bu erkekler. Erkekler kançadan geldi bazar bağ bergen? Gün 65 sırada. Ekön 65, bazar 65 32 ming 500 so'mdan satılıp aptır şular. Qara talıntıdır 124 ming so'mga mına alıp ketişti. Mınaki urmatlı görüşüler bazardan sırtqa çıkabız. Эми алынган баалардын тартып бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жаш кандай мунун?
2 Kunan eken. Kayaktan gelgen? Mına biyikten turup tartalı. Paroda kanday? Bağısıçı bağısı? 110 diyor. Bağısı 110 bin som kemi var eken. Numerini daha kaldırağız. 110 bin dedi. 76 menen. 67 50 07 numarına kayrılыңыздар. Bu at alınıp ketdi mına. 107 minge ketdi ulaqtın atı. Bazardın sırtında da bağ olup jattır. Uşul qara at 300 min dep numerini çıkardık ele. Uşul at bağ oldu. 235 min som bağ olup jattı hazır. Zaten beni kara. Beni bir matukun. Bu moduna gel. Yok. Benim şemekem şaptır. Verin. 250 bin som. Barbarak ededi. Jeti Yaşar Karat satıldı. 250 min so'mga satıldı. Noqat mal bozorunda bugünkü aldınqı bağ uşul oldu. $3100 ketdim ben. Jeti Yaşar Ulaqtın atı. Mına dostlar, uşuncha elдің көбесі менен ушул ат 250 min so'mga satıldı. Bugünkü 1 noyabrda Noqat mal bozorundağı eң алдыңкы bağ ушул boldu. Çörtkö çıkma. Жаңа сыят экен 80 min so'mga satılıp turuşul. Mına urmatlı görүүчүлөр, биздин каналга каттал элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Базар бааларын биз менен билип туруңуздар. Сунуш ой пикирлериңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Анча-мынча базарда кетирген кемчиликтерди туура кабыл алыңыздар. Саламатта алыңыздар, кийинки чыгарышка чейин.